nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 21 Ukuboza turahimbaza Umutagatifu Petero Caniziusi cyangwa Peter Caniziusi. Yavukiye mu Buholandi. Muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 21 Ukuboza turazirikana Umutagatifu Petero Caniziusi. Yavukiye mu Buholandi ariko amashuri ye ayarangiriza muri kaminuza ya Cologne mu Budage. Mu mwaka w'1543 yinjiye mu muryango w'abayezuwiti mu Budage. Yabaye umwarimu w'indahemuka mu mashuri, akigisha gatigisimu cyane, ataretse kandi no kwigisha kenshi muri kiliziya. Aba rwose n'umwa koko yitangiye kwamamaza ivanjiri. Ashize iminsi Papa aramumenya, aramushima cyane, amugira umuntu yizeye ndetse akajya anamutuma henshi mu butegetsi. Yatorewe kandi inshuro nyinshi kuba umukuru w'ibigo byinshi by'umuryango wabo. Yubakisha amashuri ya seminari na za koleji. Petero Caniziusi yanditse ibitabo byinshi birimo gatigisimu nziza cyane, yanditse mu mwaka w'1556. Yabaye umurwanashyaka w'ingoma y'Imana, arwanya ahanini inyigisho nyinshi zarwanyaga amahame y'ukwemera. Bavuga ko ndetse ko igice kinini cy'Ubudage ari we gikesha ubukristo. Petero Caniziusi imyaka ye ya nyuma yayirangirije mu gihugu cy'Ubusuwisi. Yitabye Imana mu mwaka w'1597. Mutagatifu Petero Caniziusi udusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mbonero no kwifuriza umunsi mwiza mwese muhimbaza Umutagatifu Petero Caniziusi. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Naho ubutaha.